Habayikran begino patay kubor, Chairman jaga Grand Council of Chiefs of Meghalaya, uba John F. Karshiyeng. Ulong balabun sian kilapa akishiti syaka KHADC, nre amshim kya kumta ulalit ban bud den kimat jeng dawa, ban penbait no mardor yaki jeng toko hapo kemelim act arajar nyo, kemelim rule arajar katsan, kibalong kidaw jong kejeng kulmar, haka sensyar kadar, haka himam melim. Ulong bagi besngosi galong bagi MDC kim syam kia ban penjanai ke sencar kadar haka hima meliam. Nre kila syupen kelalong ya ke hima meliam tangkum ki ATM. Bagi pat ba kisah aku omdom haka bedai bagi jingken jing dia. Bat kam judan ru ke jing mang tengka. Uba John F. Karshiyeng ulong ba ula jing mud ba haka Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and Rang Bashnong of Meliam CM Ship Act Arzar Nyo. Dari bandun ke kendon na kebenta ke dorbar tauan hima meliam ke ba arspa ngut AA kenang ba ki kambarok jo ke hima na dok ke budget hado ke kaipot on ya tai haswa ke dorbar tauan ke bani kendo sisien saubenai. Ula ajeng mut ba ke executive dorbar jong ke hima meliam kamdai bandon tangkat wengut bagentup tang usiem bat ki menteri. Nrai ladon kam bandon lang sandrungut kinong mi kemat naki kat nreu ki dorbar raj nari boy baladon kamru bandon lang kumbas pongut kirang basnong arngut kinong mi kemat naki senglong keme bat arngut kinong mi kemat naki seng samla himam lim arngut ki legal advisor bat sangut kiro champang jong himam lim baladai ban batai bagane ke executive dorbar ke de bancong dorbar la kumno man ubnai bat ki dhot kin long de kapali man ka arsnam lad no usiem bat usiem kena Ula dawa ba usiem bat kiwi-kiwi kim day ban bat sa ekakam haduk banda klat no. Ndray de ban bo no da kerta syong tat. Kaban long ya barok kinong sensyar kur, shnong, raj bat hima barok. Kin syong tat anda kiladap nyop hos nam kerta. Uba John F. Karshiyeng ulong baladon kam mega kendon ban batai syai balada usiem bat kadorbar hima meliam kim lum satya ya kadorbar kut senam. Ka KHADC kedai ban ajing penmena ban lum mardor ya kadorbar hima. Balada waru badan kam ban besut ke kendon babarok ki kam jet rang basnong dai ban pendap no hapok kendai posngi badan kam ban penbet thema ya kemelim act arjar nyo bat kemelim rule arjar katsan kenang ban ai bentalang ya kilong kemia bat ki seng samla bani shim bentah ki dorbar snong Uba John F. Karshiyeng uleto ba uba jambor war ulokular bo onsara igni mat jengdawa haka komiti bat mentau kilat ban lu mege jingyalang jeng ki MDC ki bahap haka himam meliam ngila kerpat nak kalian jungi bangila ICT teng ya ngala kerpat I ba long dem ba kidon kumba lajan khatsan ngut ki MDC hapo hima melim bo rei ke sosi kalong ngampa ju snow ba kinya lum kai bania keren ya ka ak jang ka rule ka hima melim nam tiap kai kadau nomor kalong political kataru kawi ka problem hi ang ni ka kalalong political lang biang sukim kwa on keren imat usiong de na katek parti kim tre ban ya keren kini te ngaso ngila kerpat jur ye am ilaka ba jambor war bat ngaso so komen ba I du ilaong ba in shimkhia ban perso ban thaulat komnu ban khot ya ka jingelang jongki MDC jongki himam beliau ma lari ban khot lang ki amal iru namar habagi keren ni kanika ak ka rule jongki himam beliau ka deka constitution jongka hima niong ka constitution India kani di constitution juga ri jungi jongki himam beliau kumlo ki MLA ki MDC jom hima beliam kim yeshim khia bani kran ni gani khamtam ki MLA ki MDC tenga kerpat jot IM ya ong ina saya khot ke jelang jo ki MDC jo ke hima beliam bani kran ni gani kumlo nya chkmat ngila kentu thung ka komiti bani ya thirita ya gani ka akrul namar ba ki de ki MDC ki ba pass ya gani ki ba legislate ya gani ka mo kani ka kam yin kam day bangin li dawa show Amit Shah na ngin di dawa show Prime Minister sa Delhi kani di hang ya yang la jong ka hima meliam ka ba arspatam katakan kentup ya borok ki menteri sapo frangut bat kumba sispa arphongut ki lani kandai phongut ki rang ba snong arngut naman kara kindon khan arngut ki basusi ki nominated nomor kita ki khat arngut kin wan na ki legal advisor ki wan ki riu champang jo ke ri arngut mar arngut na kaliang ka mar saungut na ka sunjuk sang samla jo ke hima meliam bat na ka sunjuk sang nakwi ki banlong ki hapo kata ka el hapo ka doba thawan
Ni terwaru ba kani ka dobar thawan jong hima meliam ka diben meet every 4 months. Ka district council kay kandu man ka saw berai. Parliament, district council, assembly kay kandu man ka saw na. Balik ka hima meliam ka mla bandon ka dobar thawan. Hakapor jong sim laborius kala don ka steering committee. Hakapor isim la thuru ila khoteng ya ka jelang jong rong ba snong te kalong kasulong informal kamlong ka ba da batai da ka ai. Tinggi don kam ya kan ni nomor pinlum ban ya kan ni ke ban ki an ki ji e jong kari bu jai berio ni po hima meliam. Pin khot da ka dobar hima kam dik masuk ban ya kan nama da halak pai ba. Te ka don kam ta kalong bang di binyo ya ka dobar thawai. Bat nga don bat nga ka dulir ka jingtho ka ba jingpatha jong ka FKS nadu snam sampura ka bala patha e bro ki hima ban bu ya ka dobar hima